A very good evening. Northeast Windogi dialogue swimming tabi punamko han bamakta da dong hoshya le matong bramna punong putaram nok chobole na kok no na krumjari. Ngasi Northeast Window na khanani ne no gidong tapuk chari ngasi topic failure to upload FIR for Tronglaobi Khaidem mani harba topic asini khogi haukiba Tronglaobi gi incident ta khogi angang ani legidaba mamana yam sathina sokhiba dudana tana CRPF na khogi mioi ahum amasu ka koi nongina firing to the hat kiba masigi incident sing siga mari lena na khogi pabung Khaidem mani former acting chairperson na hariba Tronglaobi gi incident sida thoiba incident sigi matang de FIR copy pu haidana moirang police station da haiba matamda hojik phawba khogi Supreme Court na pibagi direction gi matung inadi hariba thodok se thoba matung 24 hours ki manungda hariba khogi FIR copy asi miyam da khanghan ba khaktana tana victim gi family da su khanghan gadabani haibagi statement ayam su lei haibagi warol budi thambiri adomupu masida FIRC palaba matung kari maramgi pabung hoina piyo habada piba ngamdabano habisgi matang sidasu manungda kari lapses laibano kari hidden agenda laibano habisgi matang da koi khana nei na bidong da hariba topic asi koi pukachabani pukachariba topic asi koi gi tongan panelist ahumna sarugi abigani ahan bamakta da panelist ahum sakaminga kona na takchabu tanja dong tang myang phamna thamjage ahan bada koi gi pabung Khaidem mani former acting chairperson MHRC Pabung Taranok Chari ani subada oja ASHANG KASAR social activist oja ASHANG KASAR busu Taranok Chari ahum subada koi oja SUJATA koi president IMAGI MEIRA koi oja SUJATA busu Taranok Chari sorry koi ngasigi pugachari ba topic failure to upload FIR for Tronglaobi Khaidem mani hariba topic asig mari lena ba han ba mari lena ba wahang se koi pabung hoina press club ta su hariba kenosi koi mayam da khanghan na bagi damukta koi press mayam kauduna koi wari watai sanagi bani masi akuppa marol si pabung dagi koi mayam khangmina si aduna pabung koi masi 24 Supreme Court ki direction gi matung ina di 24 hours ki manung da upload tau gadabani miyam su khanghan gadabani victims ki family su khanghan gadabani hairi adumakpu pabung hoina koi gi FIR copy si piu habada makoina piba ngamdab si pabung masida kari lapses laibagino kamasida kari koi miyam na khangba yadaba kari hidden agenda laibagi oigani habagi thajaba lai kamain toy pabung dong tham am chumi am phajaba topic koi gya failure to upload FIR for Tronglaobi incident Tronglaobi da tang taret ki taruk ki nongyai matung taret changa bapung amage manga tara gi adai da masak khangda ba kuki terrorism ne chingna ba chingna bomb blast tawdana hand grenade na chingba tawdana kapchilak tana adumba labuk mapan habitare asida macha ni du kolaga tumjariba duda animakta thamanga gi numpi macha ama chai manga gi numpa macha ama aduga mama ase moi ahumak pandana laibak thibedegi brutal killing asida adumba angang ani du sire mama duna sathina soktana rajmedri city da tawre hoje putare putadri haiba ma I subject to confirmation ko adumaina thina so andana dere masi punamakna condemn tawninga gi oiba thabuk amana adurdi so moto da FIR malokot piracy adum masana tarbani imong monong awaba tabani na lairi haijada ba hairaba su khangja daba nanghong daba khodong cha daba khotaba mayam am leibidana manang police station moirang pri saib tare asina so moto lokot paidana police na lokot pi ba ko thodo am tho e khole mya mipun kona jebal offense am tawre crime am tawre hariboti police na lokha kadam na ba aduga hariba locally bedo Supreme Court na PB matungina latest 2016 the Youth Bar Association of India haiba organization amana Union of India gi mathak to thaba ke samada FIR must be uploaded to official website chumnege lanai gi ta tabudana taba official oina sarkar gi police gi secretariat gi government of manipur gi leriba website sing da hariba thodok asida
angang ani chigi ba aro ama son ba asige FIR do lokale FIR si so moto do lokale ko gi inspector natraga SI natraga constable asina complainant oire marun si haire aduga NDP ke taba Indian Penal Code hai hanege maduna hojina Bharatiya Nyaya Sanhita no onthoe asigi section asig matungina asi local terrorist act local adigi ain kaiba thabuk tobiga du local unlawful activities ki act number adu local section asi local haibanu chingba mam adimi hatpagi mamanga da 302 harba hojina topam hairaba asinu chingba local haidana miyam da kan basa it is a duty. Aduna masi FIR se upload to the bus masi chumnagi investigation da irregular lady I may some madu khatan it is very much important. Karigunuga mui bigi life and liberty. As a quite malu for Article 21 of the Constitution. Aduna bu mui basa I could get roti kapra makan. Lainana ba set nana ba aduga koi chan nana ba achi khatana yade ba animal existence sa gi dadi apang ba cha ba aduga machen amaga maga thengna ba mot mana da ba koi gi tenna da ba kai ga nongsa ga sagon ga aduga khatna ba chaina ba mukna ba tu thoi dana adugum ba do mothong man khangdana animal existence sanga na hingma do mane mioi bedi yade ba roti kapra makan si khatana yade ba lambi chatpam legadabani adudigi school college legadabani knowledge chakhna ba adudigi kaithen legadabani adudigi chen tanpham legadabani lambi chatpam legadabani yam gare we be hakpuna makche masi ngakpa adubu right to life in the Indian Constitution Article 21 da kana gumba me ki punsi bu natraga magi maning tamba liberty bu irai laina mangan ba yate except due establish procedure of law haidi me hat pa ma phawada kari tawgani ma bichar tawna bona bada ma chu kil puthongani haiba duna chingba mayam che procedure establish law se yam phajana chijinar bu kanda aduna ni kana uma crime tauba mi hat mi pun tauba do ngasi torga heng ta dandi pi ba yade ba matam sa na chalaga session court na dandi leire ha bisi mage chu defense ki ngak thok chana ba chance pi do rimni adu ki yet na re khone ka chei ka changya ra ka adu ba da mu pen da na high court ta appeal amuk chu supreme court ta appeal so bada life imprisonment pere adu ki phasi ki kano pere Haibisida Supreme Court Pauda Hairabu Bahuda Amuk President na Mercy President Yarding Piu life imprisonment Taba Pasiki Gado Pasiki Indira Gandhi Hatpadu Pasito with life imprisonment Hante life imprisonment into Magi Kanoti Magi Chau people crime meeting in a Hantan Namim Neva Aduna Miyama than the Chira and Pibi Yadam Yamatam Yam Sang Changaba Hairi Ba due procedure aduda tawgada port adubu masak khangda ba sahing chaba bu haibe yare ne terrorist act toriba aduna moina capsule eraga kholakta capsule eraga yumdom pokta liba aduda capsule eraga pikara ba ngang macha hapse nachi de khwaidi chawba crime amana ba heinous crime humanity mioi ba khunai na topam thokta port amana ba adugum ba tawre de madu state government na Maru in police na, law enforcing agency na, Madu Kodakta, Tang Tariki Ayungata, Taruki, Nongyai Matung, Tariki Punga Mani, Changakoche, Achita to over the Pungani da, Punga Humda, Pung Marida, Pung Mangada, police Tomjin from Toktra, Security Force Mam Tomjin Lerga, Harry Vijaga, Kochil Lerga, Tong Tono, Adigi, no way Maruna Panba, Bom Machet na Panba. Koi samang arang chalore loin ure thong nau ga to loin bu di pha khare ado khai di ke ngak pa na police na pha ri ba na na bo la su lo khli bo ko chai mam du ki sijer memo piram de okay dumbu du gi angang du gi mapa so ibon pi du gi husband jiki basic pe thabak to ba do asu suna hani chai kon sa tru kon sa te tang ai ri mangal lem ba har se ajeda karim ta piram de mapu bok tu no so hai re
pochai phagi ba kari kari ta ba khotpa evidence ma'am do adu sujam memo chu pi de mona habi matung ne ko aduna adugum ba far ko pi de adu de far du to de adu de handok tana mayam du ga gi te mama citizen for justice haidana ukin mayam ga retired judge nokto ne sori ko retired judge khal su yaw ba potara ba thabuk te potara ba judge khal su yaw ba mayam chi ki committee mana chatpa matam chida SP da haire pa local natra local sa local adu copy piu pane ai hoje mote kanu to dre kotre haire adu dei la kani hai na khoi tim singrang change marang police ta leire haidana adu da pa de local adu pi bu khoi na khatang wa le ko te ge to be ro khot be adu de na khoi ma ho bum ra ke su yawe supreme court na si hai na ma si pi ta ba ya da bani na noi bu so la kani na hai na to le to mo na ngam ja da bani na SP so thorak tre adu ga OC ori ba adu so IPS train professional lebo or male OC ora ga adu na adu mana to budi ki to re adu chi khoi ge malo agi na hai tare child commission ki chairperson Kasam Pradeep na mung chalu re adu de file number ga section ga adu budi certificate copy ma pire file number 23 clause 4 2026 morang PS haraga adum section maya mama tawraga tawriya haraga manungge mathibong de yaudaba contents yaudaba file number na sini paliba section na sini dang haraga pire file du pora piruktreba aduna sigi matang da haning badi NIA da sinigi bu oiro CBI da sinigi bu oiro natraga any Central Agency mata sinigi bu oiro ya ba sinigi bu potu sini haidana piba yadi ebsi leite ba FIR is a public document under the law in the evidence act matungina public document ab hana mamanga da FIR piba thari ba mi adu khakta da piga da bani atai de pedra su ya haina ler mo cho hojiti Supreme Court na makan gi FIR lana tokshin ba maram chadana tawba FIR pamram thokta ba palo basina chingba mayamam lebedigi FIR sa macha not only victim da piba complainant di masan pirdam niko adu da piba da natana adu na public interest ki oiba miyam gi interest ta chokba mari leba oiraga di objective internet ki jukni na upload tawro CCI na thagale complainant na police na oira aso moto da local marona CCC haibani haibisi mayam da khanbam thokpana ba machi khangan da ba haibisa machi logi wangmadani constitution gi piri ba kanodi gi mandate gi wangmadani loina na koi Supreme Court highest court of the land asina tongan behiram kayada mioi be hakki matang da right to life ki matang da asinga kadamni si tawgadabani ekis tu phaba matam da si tawgadabni tawroi dabani haibana chingba mayam leiri bese masi thugai be sidi yamna chumde ba ado manipur gi di machi gi chum chatna bi dauna ai koina criminal lawyer oira ingai da su chana advocate oidang da makha da kari da criminal court leping da su adum FIR copy ma poru une ka FIR copy du ya de pi ba ga na tawi and kondang da FIR copy pi da badi kalman to gani ai na CHAIRPERSON gi hanagi 157 158 to da ma yauri ba yam thu na FIR me hek register to boka court pi ka da bana ba ko adu gi tu dai khona message ke court chalaga chum ba FIR ambarama leibe se court pi ka kala hai leibra yong kanda leramdra bor di court na order to view aga message to na order to holaga police OC dagi FIR du lawe ba ko si ma keska aiga na oloi si na ko pon FIR view ya da bodo hojik te adu ma dusul litre upload to ro ade ane PO ado certificate copy lobada masana certificate copy ke nam thong nam ching lo pamanga tara hairo ko ticket napka da bokot ka jab leibo khot pa karingba adu khak ting ban na tana machi adum pipam to obana ba machi adu tong pa te hong makhoi na pi bangam da se kari khudong cha da ba leite khang da bagi kari to de ne apa de pira ga khona semdok pe su ya banute
awan apa tawar de hoje ki FIR sida aina sum ubada moige copy sida terrorist act pandri Okay. section 113 113 113 of the Bharatiya Nyaya Sanhita whoever committed act of terrorism to strike terror in the minds of the people miyam gi pungning da aki to jung pehel laba adordi madu terrorist na logone adu tawraboi yam darab chai manga de gi ta dana mi chibo khot pa hat pa yauraga na mapun ji chupa phado aduga capital punishment bo pi bi yabigi pot adu leidorim na ba adordi adumba terrorist ki section cha machima yaudre adigi organized crime 111 haidana BNS theory 111 organized crime siga act of terrorism 113 113 ani se hanage IPC de yawram deba akon ba Bharatiya Nyaya Sanhita na semdor pachide yawre ba achin ching machu pale haraga terrorist ki act oriba terrorist ki act oriba du terrorist organization na laukthok pa khakki darkar lite laukthok pan thoyem ne laukthok tersu whoever commit terrorist act oriba mi ado section 113 gi makada punishable ne adu gi makada bichar togodam ne aduna chingbachu yawbu ude aduna police ki investigation da NIA investigation da kone kutingin be yade ko na chu kutingin be yade ban supreme court paung na kutingin be yade adu lana torabdi FIR copy to da lalabdi adu torabdi me amna suggestion to be high court ta be yai amada to be yai dana aduna am beda ojiki leiriba nangi heading achigi failure to upload FIR ache machi ojiki thodok thoi ba adu de sunatri na wala matang na chu haige FIR do am khakta oigadro achomda puli CRPF ta nungtin nungdang waram nungtin ko thodok thokar bodigi matung da mayam chana pen da bodigi CRPF chu leiba adigi Jammu Kashmir light infantry exactly haibido exactly su leiba mana adoi da azam boina karigam mamta tawdaba angang ani tu halalaba ama so allaba adagi yumduda nongmai makon dagi bom machet mayam am taraba asida karigam mam bhawu tawdana leiba tu da miyam de sawu tabani adu de sawram na gorong hapchele adu da so adu wada na tyar ga skapam thokpa adagi hana warning piba adu dagi nongmai kapam tarab su blank fire ga haibana chemul leiri adu dagi operation to bode kari to ni to ro de do's and don'ts china mayamam leiri natra chu khang dan mayam ne yom chel herdi pung aduk chang na leiri ba du da ngakthuk na ba mechanism mayamam se to ro me ya ba adu punam ma du to dona without any warning miyam de ta no na kapsil laga mi ahum numitu da ni shere nongalaga ma shere aduga mi kuntarati ge hena so alle mase masigi su FIR ma lokho kadam madu ge FIR lokho te anu taya ba CRPF na mi hat ki ba asi mayuk tadi FIR lokho te ba aduga atopa amana CRPF ki office ta thomjil lakpagi miyam na nomai lake tawi moige jacket lake tawi haibagi FIR amati lokho lamgadra ni khali adu ani se sa angang ani hat padune CRPF ta mayam na changchil laga landara padune ani chi ge lokho laga moi ahum chiba mayam chon bado adugi di lokote hana taya ba police so du lokote taya ba adusu through your channel so e ba moi kontarati manung da natraga siri ba moi ahungi manungi family amana lauge ro to police FIR ma to hogadam ne ba okay adugi dam tai khona judicial inquiry to na ba mayam demand to revise sakar na to ra ga di pare to rukta gi di high court ta kadi da thana de ne ji sem sa ba honari ba ko ton ba mi ka na thana ra ka do ri ba adu da so aho ba kai ba legani hayang state police na state government gi ason ba du da mayam chi gi kholao pen da ba asi haijil kani on state government na amna section na police na investigation to honna ba honna bam thoi local ibe FIR sing do ngachimak hojik nami manga tawni sore dana hayang mak machi gi sitar matung da thagat pi bam thoi hani chuman thamge okay thank you very much sagachari makha chatha boine ujak asang ka sarda laksage za sang handaki Tronglaobi gi incident sidi terrorist ki ek natti habdi yaroi sidi terrorist ek ni
degi jiri di thoki ba akoi angang hum yaur gan pi ahum makoi taruk lap si gi besi te maji pura yam heinous crime barbaric act ni makoi na tawri se aduma papun hoji thambi bada article 113 terrorist act pande degi article 111 organized crime ni haibagu masi hoji pau da thengnadri su hairi adu da natana oza sang akoi haiba conflict si tholak padagi any incidents tholak pa matamda koi manipur police na pai ba ta koi han CBI da sinare ha dagi CBI to ga hujik se NI da sinare ha ba ward ama mu thokla ine ba adu pu NI da sinare ha dana hujik po NI na mayam sini ha bi langla langjin je koi puthok ba je thengna dri ba justice phangdri ba koi se adu ba ta ga di akoi manipur police laibagi mathau su itha tadra ba haibagi question ama khak miyam na su yam toina hangna ba isha da su dum phauja ba kari kamai thambini nge uza sangka se hari hojiki thoto ki matang da log mari leina ba punamakti angal na sukhaina phajana thambi grena lowe di duka sige log ki matang di advocate lawyer legal expert mayam dum leiri ko akoina madu di law da di kaya akoina chang badi nungai roi khara adu gi ni adubu mi haibase law natrasu masai gi common sense haiba ma aduga mayam gi adum chanabi system haiba amadi leibani na ko akoina madu de yengba kanda hujiki manipur da thokliba ngasa hanthaki ikui kuidadana Tronglaobi da thokiba angang karisu khangdariba adugumba ma anida yam sathiba attack tawre hairaga laikhidaba haibado sidi manipur da puari oina lehaurani tawdabu karamaina adu thokibano kamaina thohonbano kamaina thok madungam kibano haibase akhoi nainaba ma change asikumba pamdaba maramrada mayam thokpase akhoi se lengak leitaba kumna akhoi se u leireba lengak haibase masi punamak se check sina yengsandana mi na singna leiraga thoktaningai tawba haibado lenga amane heba adu thokre ngasi phobada sai haibagumna logi tawphom thokpa aduga madugi ek mayam deki panba yaba kaya tawba yaba potu yamna dum slow oina go chatharaga tawriyeba tawde heba adu khoi ngasai gi government amagi system da di loina adugi adagi aiki adugi inquiry adu loina leiba madugi tamakda paisa su thadaraga dum leiriba adu karingba ma thorokpa kanda di heta kari aisira iu udaba mai pakpa di leitaba thaba oina panthokpa di leitaba kumna uba ko tawbadi masi nanda hairiba do yam hainingai hangingai su leiye adubu hoji khwaidigi lubase akoina hana phapta haningmadi government pairiba government puriba mi singsina leba ki tamakta aphaba kananingai ki tamakta ngangba advice pipa mayam se magi aningba thumdardi mabu thakattaradi mabu yamna phai mana tawbudu chume haiduna haidaradi yetnaba kumna lawkiba leikibasina hoji akhoi wangangba yadre pamdaba mayamsu thokre go ado khwadi lubadi mana moina tawribise lalasu chume haiwa haisini asida amuk angakpu amadi hoji manipur da laichat ama mu lakpa haure masai mantri do achaubu do mokok do MLA do chungera chumlera lalasu landena magi party na lalasu lande haina ngango haina TV da mai party gi mi khra salai tawraga amu thado e adum MLA na tatraga mokok singduna noma gi hajra piraga go akhoi lo subada thabak chalo haina piba mong da piraga party gi mini mai mini haina swaida TV discussion da laraga party gi mayok ta kan ngang da na dum challenge tawda emotional oina tawba kampu ma yaw se da akhoi ikaira khre thoning laktre party gi khan na ta namu magi leader do magi mi do chumi mana tawdu chumi haibagi potu da sidwai da laraga adum madugi lomda chatana akhoi se adugi pot manipur da laina ama laichat ama amu lakhre aba covid 19 gi hena sathi ba ko ama lakhre aba se
kadai TV di ki adagi ni adu ki ne na thorak pa mayam ure ba aduna ID TV discussion da political party BJP Congress adu ada haiba mi singje ngana ba da yohon gunu haiba ni maram di moina lap da ngang ba da lebaki praja ki mayam ki tholi ba issue ki tamak da achumba phaningai karimata suggestion pi de ba moi party hunna ba khona ka ta ngang na lai re ba khoi di ta ning de ba go ai yaw ning de ba BJP party spokesperson ne adane adu ki angang ne na ngara na ha ga pok pa phajana kaino tawdriba adum thajalaga BJP party ne na tawraga swai da yamna khangba haiba saba mongda heta nganthok na leibase akhoi khangba ware ba khoina haibadi hojil lepak da tholi base anga sibu ase BJP Congress to manipur da hoji shason leiba kum leitaba kum leiri sidi prithibina urubne anga haidana haibiri bedo chiri da imung ama nupi anga loina yauna chakhiba yamna mong ta da bada terrorist ki sathi ba mi ama panda terrorist haibisidi nomai paiba singa kapna bane maram issue amade ki mi changlaga tawna buwane ba akhoi songi terrorist sing sidi karimata khangda ba nupi sing ima sing go akhoi bu pokcha ba ai icha kumba poduda hatpa ngamba ne ba se aduna chiri da thoki ba thabak thodok adu khoi thamoi da penda da madu ngasi phawbada justice purak triaba purak rabra hari yes aduga handa Tronglaobi da thopo thodok tu thopo ya ba thok manipur da aduma thopo ya ba thodok la haiba masi kumba mayam thokta na laidana ahal aman singna angang singna ngarang na han phopo pokpata class 2 3 kari ba mahona manipur da kari tholi kari tawre je loina khangraba madu kanana sonbano kanana soihanbano kanana lenga ngaglibno karamba party na toribno haibisi khanglaga laikhraba potsi dubu siwai si da amuk yamna chahungi kaino cover se hapjala ikai bisu khangdab jara swai da laraga akhoi party na adu tawe chumi akhoi leader na haibu chumi na ngangba mi se yawbuda aidi thoning dere kaugno politi BJP ki spokesperson ne adu gi angang ne na larade akhoi da kaubi gnu moi pen na ngamja sunu ko boina pen ngang li budu thabak tu ga tholi ba ga chanari bra haibnida kari haigdabno hari ko ana hojeki asi kumbasin da hojeki akhoi khra chumthok se haina achumba afaba pamba mi mayam na honara su chumthok pangam dare aba ko hojeki manipur se yadre haibdi akhoi ni yadre haibdi party ki adugi to akhoi leiriba akhoi ki system leiriba akhoi ki environment hoji manipur da chathariba punamak se yengbada nang ka ai manipur ne haining dare ba akhoi se soi khre aduna new thought process ama ko aduga anauba akhoi kari noma sengkat pagi mathau tae masida punamak yauraga sengkat se achumbado chome haise aranbado lale haise aduga chumdaba lanba mayamdodi akhoi namthak muthalase haibani haba aduga anauba kainoma akhoi puna chamina ba yaba karino adu soiba makhai dodi chumthokse haibasida soibase khangna soibagi tamakta leblaga chatpa mi yauri aba aduna dum thodokse thokpane aba katini thokigani aina hairisine thokigani maramdi akhoi bu yengnaba kana no haibase ngasi manipur da poklaga ai lebak ngakni na thoklaga ai mokok ne haina hairaga akhoi bu yengnabase kana no khangdaba mi yauri aba khanglaga khangdaba sabra dudi khangde udaba sabra dudi khangdrego ado udaba khangdaba mi mayam yauri ba adu oiradi lepak tu da phabadi purapa sunga ngamkhiro ba aduna hojik lausu lawningde haisu hainingde akhogi hojik tholiba tawriba punamakse akhoi chahi kaya akhoi ngangla khre haira khre kanada mara singadabno sire haire kuki da chaibe yaba haibe mara adum haire adubo akhoi gi tawgadaba mi duna leader na system aduna de adum tawdadana adum leiba tarade akhoi kari hairuni ko adu hojik khara hojik su amu chamana ba leiri nahan changak pamani mi sibadu condemn tawraga a center da hairaga logi matungina ama waibrama mi kanana no haibdu di mi hore inquiry tawbada search tawba kanda magi finding do lakada bu potubu akhoi maiba gi type ta chalaga hek siban nongala kanda leader mamindi paloige leader chalaga sidi chingdi kapla panate ga haibasu yauri ba aduga khrana mu khrana gadai mai teidi gini go sisu loina makse mai teidi gini khrana mu tv da tholaga masidi chinaba yabu poda adudi mai te mai sengda tare ba adudi kamai chum thogadabno adudi amina yenaba mina haraugani center di adudi ai sidi mai te ne haina akhoi
observer taubo singna di poto maite na taubo mong da ta khreba angal line hai rise ikai he no wala ga ne go no wala ga akhoi na social media da id leram de numik tu go social media da chala ga yengo si inquiry tawra ga hospital ne ngang to to masi yade masi khutak action log da bani masi ki culprit se phag da bani haibulom da hai de ba wa hai se anga akhoi gi leader sing se kam sonbra hai se madu di hai da na ngasai sidi chingdi ki kapla pan na te ka hai da madurom da chakre ba adu amu discussion da khara na mu thola ga kari hai ra ga masi di akhoi chiam na china ba ma lai khre hai china bu du kana do ha bani da ada Hojiki sum saugadara angal yauri aina sum yamada maitei gi hai phurup khara se mi loina makki nate maitei da phabo yamna la akhang maitei gi mi group khara se da mafang marang laitaba sangrak marak gumna khara laiba yawbu gumna ure ba saubu yade go aina sum yamada mafang marang laitare ba lan se lani lan du tawradi lan du phajana tawbu tai akhoi sidi lan tawribra haibisu phat ta de asonda na lan tawri sonda na moina yade haiba tawri atuga mi khara na sonda mu loina ra ga chatpa kumna sum isan thongla ga munda da na chaning ba kumna ko adum job ta ba ma leire adu hujik phare ne ngara chatpa yare chief minister da hodopi senapati chakre ne ai di hujik mai te hayang ji de tum challo hai bane ya bra ya dab da yeng se ne adu karino mana di chatpa yare haiba show to bo ne ba ko akhoi na pamba di madu na te da chap tu ko na dum chat piro hana akhoi gi marak ta trust divisit leiba no aina da ba problem mayam do hana akhoi phami na ra ga chum thok ki se hai bane da ko potu adu no jin na hairi potu da id yamna laning de akhoi gi hojil leiri ba mi wei sing akhoi na manipuri macha sing na tawri ba ichat lamcha sajat se asmai na dum taun leira de dan hai bu do dum thokani aduga akhoi bu yena ba sing na dum masidi khuba phugani haraugani aduga center na ju akhoi bu yamna light oina low ya ba adu de gi thorak pani na ai haige okay thank you very much ai oza sujata dang lak chege oza sujata khoi gi hojik si khoina uri si date 7 da irang si yam bhajan hawi ko adagi khoi government gi aroiba makhoi gi pambai si net thingjanba thingjali curfew thamjali curfew si pung manga dagi na nipan bo kom thokpa mapan bo kom thokpa ahum bo kom thokpa ngasi manga bo kom thokre sumain tawdana khoi si curfew thamna adagi tongan ba maikai dagi ihausi haudabadina te protest ti tawi tawraga su protest se numit ni phana mapung phana tawbangamdaba hauji khoi oza ka sang oza asang ka sarna haris even hauji oza sang na thambi ba wafam do khoi ras medicity da asokpa mama do unaba lakhi bada masi chingde ka pakpa mande yam thamai ba statement do yam irresponsible oibado emasi anak pada ni aga tawra bazala ka haiba statement khoi gi chief minister na do mak tham gi bane masi ta bada irresponsible oiba habidi national media da suspected cookie militant hairak pada suspected haiba ge khoi nungai tri bane ba suspected haibadu nungai tringai da anak pada ni aga tawra baza la haibasidi adai da wa dum loire ba aduna numit mari mangani nungai tani kap protest tauni sit in protest tauni adigi di masa soni asok padu maranai taraga dum le haurani imung wa haurani aduna pabung na di am toin haibani jun taraga nipan se double time si lakhini haibane ba lak hojik lai ba phibam sidadi lakani haibagi thajabasidi mangda phaw mangdabagi achauba makhak lai si matang se oja suta kari kamai thambiningi mafam da sport ta su dum chatpi banina yengiriba praja khuding tu kurum jari ando ngasi gi panelist ne phambiri apoi pawung amasung ko jai gi pham da su hari masi pochi da ne ina su handak se pen da na aina media da kai da haido kai gi no habdi koi gi tengkhang ke am tawre ko tengkhang ke asi am thina tawre khoina lotion bi ge haradi na hana lo 2023 da dum lotion be aba pot khuding mak se khoi se ta se na lan sibu ta se na to honing ba leader ga mana ba khoi khra sum le bra haibe gi wakhal khali maram di achum ba justice se ta se na ta la se haraga di confirm hong da na stand ama tawra ga tan ba se am ta yongna dre ba tawdi dum taw ba yango haibo da ni jiri gi matang gi taw ba do fa khre khot kren tawre fa khre khot kren taw ba de gi mas dead body me am puthorok pa da how hi ko how ba do so dum kasu dum no solution dum taw gi aduna
ꯑꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯅꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯤꯗꯔ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯣꯗꯅ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯗꯕꯀꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯦꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯅꯤ ꯄꯨꯐꯣꯡꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤꯁꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯐꯝꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯋꯥ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯝꯃꯦꯀꯣ ꯐꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯅ 24 ꯑꯋꯥꯔꯗꯤ ꯐꯅ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯅꯦꯟꯊꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯋꯦꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯊꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯏꯍꯧꯗꯤ ꯃꯥꯜꯍꯜꯂꯒ ꯏꯍꯧꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯦ ꯄꯥꯜꯂꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯒꯦꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯆꯞꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯤ ꯑꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯃꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯦꯔꯣ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯍꯦꯔꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯦꯔꯣ ꯑꯅꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯨꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯔꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯐꯅ ꯅꯧꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯨꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣꯗꯨꯅ ꯀꯨꯝꯍꯟꯕꯗꯨꯒ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯀꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯍꯦꯔꯣ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯕ ꯈꯣꯡꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤ ꯐꯦꯟꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯃꯛꯇꯦꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯐꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯩ प्रजाꯅꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯅꯤꯅꯤ ꯇꯧꯔ ꯍꯨꯝꯅꯤꯗꯗꯤ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯗꯣ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ प्रजासु वहांदबा सिस्टम दखोय चंगबा याबा ऑर्गेनाइजेशन मैमसिना अखोय मानमिना तारगदि चंगबा या हैबा मीन्स अखोयना हंदक अखोय बुदी ngasi se अखोय पाबुंगदि ngasi तमजखरमने अखोय स्पेशल सेशन अमा फंबियु न अखोय कन्न हुजिक से चटलिबा अदुगुंबा हाइबदि मोयगी लैसे था तरुक की मनुंग द फमदबनिना हुजि हौगिबदा ngairi अदु मरक तमा फमगा मुंग था तोक दुम तौबदि यारि बुजिसे अदुबु हयें खोयना मुखलिसे अखोयना सी हाइरुबदगी मोय पोलॉक तौखिद्रा हाइबगी सो मोंग टेंशन दि लै तौबदु अचुंब स्टेप ता लोन सु याबदा चंगजनबा मथौ ताय अखोयना लैबसे हुजि अखोय म्याम फमिबो ऑर्गेनाइजेशन ओरो इमाइबेल ओरो लेकाय लेकाय फमि म्याम सिना माई केंद्र दो अदुदसु सिगी प्रेशर से ओजा पीबे यायबा सेशन अमा कोबियु सेशन अमा फमबियु फमबा कांदुदा लौदुसे अतै अतै मोय अतै लोय तोखोखरबा अखोयना पामजेदबा सु सूसे ममांग दा खोइना ता कइनो तौरेन खनबा पोतो नै चेदुसु अयुंद होरेन नोंदसु थारके तक्सन बान लैबनेबा लौथोक पाना थादेबा स्टेट के होइने ओइना दि सूसे खोइदि कइनो तौद्रेन अदु थारमद्रेबको अदुना लौथोक पियु हाइ तक्सन बान तौवेबा अखोइ असेंग एक्जेक्टली एजेंडा तौरगा दुमाइना मल होनिंगे फर्स्ट सेकंड दना खोइगि हुजिकि लो एंड कंडीशन गि ओइरिबा फिबम कइगि दमकता सुंबा सुमाइना लैरिनो हाइबसिगि मतंगदसु खोइगि पावर अमा खोइ बिल अमा पास तो होनिंगे थर्ड तना मो अइना पामजरिसे खोइगि लाइरिबा सेंट्रल फोर्स की कई तौरिबा मैम से सिसु आदगी बुदी तौरपने हारबसु अखोइ सोंदगी स्टैंड लबम दि दुम लैदनको सिमसु तौनि दुगा सेंसस के एनआरसी की ताउरिसे खोइना सिगी सेंसस के एनआरसी जे हंदक की कनोगी सेक्शन दसु होय लास्ट बुदी लास्ट की निमितो ओरंगनी खोइगे ऑपोजिशन की कांगुना कनो कट मोशन दबुदी हाइफेट पल्ले कट मोशन द पनबदु नतबा डायरेक्टली मोइगे खोइगे लीडरशिप तुना मागी डायरेक्ट प्राइवेट विल लमगा थाजनबेगी पोते अमता हंदति उनदरेबा अदुना मरम ओरगा अदुगुंबा खरा स्टेप से मरी गुंबसे सी तौदबा यादबनी हाइदना खोय खोइगी लैरिबा मिहुत सिंसे फजना डायरेक्टली फमनबा मथौ तायबसिदा अथुबा मतमदा नत्रगदि हाइबे वादनी सिसु हौजिकी अखोइना तौरिबा डिमांड मैम से फना होने सेंट्रल फोर्स की वाफम जे ngasi ngarangdagi wanate ko अखोइ मणिपुर द सेंट्रल फोर्स चानाद्रे सु चानाद्रे हाइसे केमता पॉजिटिव ओइबदि फंगदेना मरमदि अखोइ चलिंगबा खोंगजन से पॉजिटिव ओइददि चंगदेबा अखोइगी दुम लावरा खोंगगा दुम लैबा अदुमाइना दुम तौरगा तौवेबा अखोइगी तोहनगदबा एक्शन तोहनगदबा मीसिंग से मोइसिना दुम योमगा दुम थंबगी पोट अमा सुम लैबा आइना हाइदि
ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯤꯗꯔꯕꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯤꯗꯔꯒꯤ ꯅꯊꯧ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯤꯗꯔ ꯁꯣꯛ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯆꯥꯝꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯇꯪꯋꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯜꯍꯟꯗꯣꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯈꯨꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯍꯔꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯤꯒꯠꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯂꯥꯒꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯐꯝꯗꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨ ꯇꯤꯝ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯒꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯆꯍꯤꯗꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯃ ꯀꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯣꯝ ꯕ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦꯅ ꯊꯨꯅ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯇꯪꯋꯥꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯦꯗ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯣꯏ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯣꯡꯒꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯣꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔ ꯆꯠꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯆꯠꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯁꯤꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤ ꯄꯨꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯏꯊꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤक ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣर्सꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ 2023ꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯪꯗꯦꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ order pirak te hai state force oro central force oro order pide suna maram oiraga na kem tawdage khuthadage lei aduga nahangi emotional da changjaruba pen da bagi noi ama lei na kaidobe sumai toy no habde madu order duna kanana piriba adu ka thona kanan pigeba violence ama control to boma tamda adu mana system da moigi protocol da yawbra ba mana kanu to wona violence gi moigi control kamaina tawgadage habse moi uniform gi tongan ba section moigi ama lejeri neba aduna yamna lurabanina says the prajana gyan tadragadi aina dum haidu ngarang sit for phambani mafam khuding phame ko phambagi pandam dudi tasena khangde ba organization amna hairakpani habe tholokpai tawe aduna sigi पोचीद सुमायना सुम लेरगदी अकोई केदोमुंग दसु माइसु पाओय लीडरसिंग नसु उसिलोय अदुगा डिपार्टमेंट यूनिफॉर्म वाला नसु कोई केम उसिलोयबा मरमदे कोई एजेंडा सु ओना ताइना दुम चटला लेबनिना अदुना एजेंडा चुमनजी लीडर मखोंग चुमनजी लीडर मखोंग चुमनद्रिंगे लीडर मखोंग चुमनगे त मखोंग दु मखोंग अम म्याम ओमिदो मदु ओमिसिंग दु ग्याल अम ताबा मथौ तायबा होजे कोई हारिबा सिंसे हाइब वादनी दुम हाइयो रे सोशल मीडिया नि खंगदे अमनि खंगदे ओजा दु ngang धरा दबनि अदु बखोय नाइदि तुंगी फ्यूचर की दमंगने ऐना हाइ अदुम हंजन हंजन तो वार्डिंग अहुम की नट्रो तौगिदो मे जून 18 तौगिदो वाट अहुम खतंग की नहीं वाट अहुम खतंग की दुदा खोय जून 18 होबो ngамदना खोय डिफेंस तौरगा ngasi फमुंगदा का ममा की मथा गुंदा कोलगा लेबा मीदो हालपा मतमदना ngasi खोय यूनिटी ओइदि कैगिनोबा सी पॉलिटिकल माइलेस याम चंगखबा अदुरेगी खोय लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन अचो अचोबा अदुरेगी मागी इंक्लोज द लेबाक निंगबा लेबाक निंगबा सुनेबा हुजिक मतमददि ऐना हाइना लेबाक सिना लेरकांदा फ्रूट से म्याम से लेरकांदा अखोई पांदम खुदिमक तो फंगदोनेबा ngasi lumbaga halakpa matam yobusida unity oibagi system ama laktrise kari marangi noba imai be do ji haruni bema akhoi dine chada toido yam phai akhoi boundary lan ya dine he alma harakani khoi ma cho so mem je ima manipur ima tang goi se du harubada हाइबदी मोई प्रोटोकॉल अमा लेयेना दुमाइना त तौरेबा अदु आइना प्रोटोकॉल द करी युजिम खाबिरि नो सिन ए फरे इमा हुजि तोंबगी इमा ओरो चावबै माइ मणिपुर ममा ओबिरो मोइ थादोक बिरोबा अदु का अपुन द सागसेबा नत्रगदि सुमाइना सुम तोंबा चावबा मनिंग ममांगना सुम तौ लेरगदि कोइ यूनिटी ओइबा ngमोय अदुना मरम ओइरगा एमएलए गी लेइबा ममा सिंग सुंगाइरे अदुदगी खोइ लेइबा म्याम सिगि लेबा ममांगी ममा सुंगाइरे अपुन मणिपुर ममा अमतंग ओहन्नबा लंबी दो पोरम दु यापियु हाइबा पोचसी हाइनी Thank you very much, Sagachari. Pabung dong lak chage. Pabung nakala marom da sum yeng urakanda democracy si lana interpret tau bagi mami makak su usalapa. Ay democracy si wari ni ngangning ba ay na ngangning ba ngang biyay ay na chatning masi si lana interpret tau rabra hay bagi hawjik oire iba scenario mayam sinani ko pabung. Ado pabung hawjik si awon badi loin magpame ba. awon base kamaina ola kaduino karai degi awon base la kaduino ha base di hojik oza suta nasu hari sineba butcha naga lotion ba haita base ne pabu aduna regime mama pura change tawba ma sina mu kamai taw doiba aduga naha sing na sum hai mayam movement tawrakanda pullaga naha singi mamal yamna putsi me mangbagi mahuta akogi
nahasingna politically yauksalakpa involvement yauragadi awon base purak pangamgani hai adudi matam kharadi am sangadoriba sigi sangadoriba matam sida pabung census ka silan lan thijen gitaragadi after 10 years tadi pabung adudi wa loin makai rakadoiba si pabung na su dum haiba June 36 18 gi double 36 si pabung lakani haiba gi thajaba bulai bro pabung kamai tauge hoi mayam sige moment che June 18 da taugiba adudi president rule joiba MLA sing ahing balai taba aduna mayam madoi khoina silleraga tawbadu da matamdu da leram sing aduna tawba kanda assembly che mai thane na kana gum ta plan tawba leite political party ja mayam re khai thinga bi tawne pe kana gum ta leite mafam khode makti gi spontaneous reaction haunaru banai bane haunaru bolai dana sai gi Nepal na tawri do Manipur di pu gi bane ado Bangladesh na tawri do pu gi mo na mu henjin gi ba Nepal dana Choi da ba Supreme Court ki sang ba sok tana moi gi na yam na makal du henjin gare Bangladesh ki su aduni Prime Minister office ka du pum chai chai ado hai ba ma am chi ai ko gi thona chi lei hai ba chi Naipurio na Nagaland Chief Minister na uji 2001 ki thodok tu ki chei mari mangal le ka na mana hai ge ba Manipur ke Meira pai bi mai bel sing Manipur ke Naharul sing ki thona se Nagaland ke naga khoi gi da lejaram abadi 10% dang lejaram abadi Nagaland nahana ning tamne na hai ba that means asuge matik lingen mana ghare ba but handak ki sidi adudike na ujike haidon sai SUJATA na to hai ong ngaktani without territorial limit Nagaland da gi wang mata su haiba khaktani adude hekta chirage haidana kari nang Nagaland manung le ta odab to mapan thorpa yabra haidana brother muiba ko ga chusang ba ya ya te en to ma mama to wirim na ji naga marung function waro bu yaurim ni ado mapu naga gi chilnau singda kari gumba Yongao bomete mana yongao bana kana ha mata nang adu odai na haibise amata haigidra manaba adugi apun matudi phaje ba ko aduga NSN aenge matakta nagagi matakta sanate ba matam du tawgibdo government of India chili ba aduda tawbanaba anti government oibigi wana aduna hojik china magi politically haigidra Patre Kangaba, Taudre Kangaba, change the way am Yarabanine. DMK da, Tamil Nadu da, DMK Nata Momo Pivada, Tilo Moman Ketan, Hangat Pigitama, Poche Karang, Pigita Matang, the Pura, AI, DMK na, we did regional actaneta we go. Amok chili. The chain Manatra, Litanum Torre, Nang Hemale, corruption Torre, do that, or Matang, DMK na chili, on top on chin. Kerala the Sunni, Lebna Communist Luching Matuna, Muktai Mangatara Pai, Adaki Congress Luching, but you de Namupai. Aduna Adumana Torakanda regime changed the way about. I quick it na Congressional Pai Ibovina, Chaitramna, and Begitam the game, Chile, Azum second time to pirate. 100 edition, but I know. I had a third time to pirate. Adigi Maya Mutaraga BJP Nala Podegi. Me Colmato the Naiba BJP the Nakunipanka Congress door. Namma the interior regime to change the Congress to protest out there. Adigi Tam Mamolore, Anishubatam Change, Anishuda, Manipur Kaibi Abagi, Wapam Cookie Gamatega, Tohai Natana, Kuki Rimdam, the refugee, Ibalai Park Chibu. UP da UP wala na Karnataka da Karnataka ki leiba mi singduna ma ki sigi jaga chi da changba ya da ba sina Hindu ki sina Muslim ki leibra ba asi leitre ba adagi maru ibamna India ki saruk amu oiba 1949 da merger agreement amiki makha da changhraga ai khoi che marup amaga India na khale chawba marup ni mana lepak tu chawbani na ada Manipur na khare pek bani nikau panjara ga samasu sobrani ani si tensional si tao nang ai ga yaur se ai ga umdal minor si yare ko haina haire ga pamunga mata da chap mana bo pamunga tumina haraga nang di parsi state ta a makhalai ma si tummo aina si da tungani
하여튼 막 지금 모멘트 떠오르나 저희 콜룸 놀라가 1972 January 콜마 tweetanatra pare 주 컨트롤마 피비르게 tarani pancho vested oiro ino oirim adu bauda amphose special power sector na manipur gi ching tam maru na naga hostile ka toringa tur assam manipur hair mi hana adu manipur haire adu gumba chida mu eithap na bagi da mukta amuk india gi mapam amata da chata ba amu ma an si ekoi ta si narim na ba adu gi matu tamaga 1990 da Amphose special powers ki Jammu Kashmir na no ko na season na jagi bana ba adu atai india gi mainland ni da ma si chatte ba adu manna toram matung du da la e yam changu da so hamne ki chei ohum yang chet me ohum da chei ohum phado re asida manipur thukai na ba separatist kangbu na ko separate administration in the form of union territory with legislature Pundusari gumba Delhi gumba Union Territory Ladiesna, Mantri Mandolay Beshe. Asumana Piu Haidana Manipu Gida, Yamna Tawa Yamna Yamna Liraba, Matam Chaychani Chongi, Mamang the Lijarapa cookie, now Hana cookie to Haram did. Adu Mayam the Bob influenced the Udana cookie terrorist Karana, narco terrorist kind of Koribido. Adu Makaraduna Manipu Tugana, one of the Mogi MLA sing Yajaning by Yaning the Mantri Bobayona, Chingtoktana. Akoi Metegi Mayukta Mete no Kundabulam da Koi Lebi Yararoi. Haidana Kaidona Biga Akan Mongchi Taureba. Ado Metena Moite State Piba, Metena Union Territory People Ambro. Aduka Manipurgam Mena People Ambro. Center and Pigadabni. Aduka Taliba the man Aduna Mete Halaga Union Territory People. Chichukarina, Hakari Hanway, Koi Marumopan Kuki. Koi khalna chana ba mayam le je no koi chu khal la ge yong ne mate hal ga yon territory pi ho chu kare naga na greater nagaland ne na brother muibana lau je ko adu bu mate da hal ga kuki hal ga greater nagaland pi ho hai dia ba government india da koi what is sanni yes sis fire to na what is sanni koi sovereign pi ho sovereign di ar roi adu dia koi constitution ga play ka pi hai je ri na ya de to na ri da sum mathang ko chai kun ga talu tare sujale adna 97 da gi tori do adu gi photo do leibada magi laiminari pa brother maitei da kuki da nepali da bangal da etek to de ba ai koi gi naga unification am pami hai jo bana ba adu da som da ko ne madu to budane manipur de ka henganu haidra mayam amana haijaba adu pot amane ba government authority du de to godam ne ba adu to da na mete halaga union territory piu haina haiba wa constitution ngate adi den rochla podama akoi sium bal le ba mian me pun le ba sida ya hanba da pradhan mantri honorable molod akoi narendra modi ji home minister amit shah ji mapi di layar dana ai am toin haimala dana butalle kaita bo yeng dana oh manipur da pikal bangang bo bahat pako otu di nongai te dana hai dana hairup taba jiri bamda nupi gangang ka taruk hat patu hat taba aziri kwakta da tuming da mapa macha hat patu karimta hai taba then kuki gi aikona bu condemn torim nupi macha ni khak mapi thong da ba pen da ba ti na ro kharna toru re akoi puna mangna condemn towi hani gi chimitar ba bo oino oina e achidi chumde phao hai na towi phai poli mayum makai do mera pabin thadu I kari me phi angang da jo mapi thong da ba du towi abra akoi na kuki ge khanna re chaina re hai na jo mudi towi ade hai na towi adu da di pradhan mantri do mami pang thok tana sigum masude yam chauna prithvi gi mamang da koi bin da wi kai ba pi bin mi kap thoya ba adu di chi bano te ba yes pi thong da ba du ki chumde hai bi dira ko su yauna condemn torim ni pahalgam gi mi kun ga manga taru foreigner hat pa do ai ko chu condemn toya ba but terrorist pahalgam gi terrorist adu di nupi ga ngang ga noi da haloi he noi modi da tamjo ko ju nupi ngang hapte har ga hal ba terrorist sai tam thiri mi ko adu ba nupi ngang khatto ya ba manipur da di nupi ngang khandok tare masi terrorist ko ki marak ta leiba terrorist na tori ba even tangkol da su ditan na tori ba kholi ba maya mama ko asi gi pot asi da
Modi na Amishana Kari Mamata Ngangde Che Ngarang Nahanda Yanam Rahul Gandhi na Penda Pondo Jammu Kashmir Gahani Minister Nupido Madam Mehbuba Mukti Ase Ngarang Warmale Yes. As a no table Pondo Yawan Adagi Adumata would da a quick the show party parang to honor Manipur gi Nupi MLA Yauda Bra Yawi Manipurgi Nupi MLA Tampaktagi Ani Chingdagi Ohum Minister Nemsaki Natana Nemsaki Yes, condemn Dito Ma Kaidoga Chingi Lemuri Bani Dune Tamdegi Ani Nupi Mari Nupi Su Oraga Masama Susul Erga Moina condemn to the ba share Kari Kari Kibigira Natraga Kari Karamba Tingbala Benano Maduma Nungaite Aduga Ekoi Narendra Modi na Manipur se India se terrorism degi zero ohengani zero tolerance haibadi terrorism haiba akitu jungi mi hat pakangbu se masi sino da hanta hangani songlei hello haibana ba but Manipur dadi sino du wanama mamang da hapoga Manipur dadi intolerance adugumba yaning daba makhoi chibu yokhat ba haitare terrorist sibu yokhat pada chama yokhat kani haina ata hanba chumra ba si aigi opinion ni humble opinion ni ko terrorist chaibe ja je ut olalani zero da lelani harga Manipur de chama le jasanu da haiwe gi mong mama male ba aduna no chalakpada post mortem cha Masi taude nangalang na hamdige kona harakpada ngasi budi taure aduna imung dugi lagi hidrabatugi nupa macha BSF to mangal ngamba aduna phone taure aduda jesigi kamu yawhlo noidana tawganu ane jesigi yawre haire aduga moi policing dasu aina magistrate ke abadu dagi daka leite yawhlo mera thokani jangalu moi ani ahum aduga recording to tawgadam ko kadam ni tawni ko ni hai adu anyway theng of the ten taruk ni subadang si tawdo pai adusu postmortem tawda theng bagi asina achumba tawbasuda temper tawbagi osokpa yaba leyaba ko ha tawrakane haiba nataba chumna ngasi phongphong chana hujima tawgadam sida mangani leragati khojilakani amatawgani mapama hoba nongmai macheki pamadu Kari aikuna haiba ngamdre ko phongbong saring tu danga chi chere horen pore khodak tu ta tawgadam na duga andolon tawbiri ba joint action committee na chingbana chu postmortem do yaro tawni tawro ya tu tawra de tu tawbana haibi gano postmortem do de khodak ta tawhalo matung da su aduga asiba sisu maram cha dana yam sangthan leiba su chumde aikoi gi taliba di mansing de gu manung da Kara ketang mong taba mentawrakpa na sibisi laureraga tawadabani ado malau dragadi sarkarna matam mangatarani subaya dabani na sarkarna dispose of bahaiba malay aduna adu puna maktu thoktana ba joint action committee kujike hairi ba ngangani siba khotpa mama son ba sigi kambudasu aina sai cho haje gara adugi poda da niyom chumna tawsi mapraja punamak CSO punamak na su sanction biba matamda yamna ka hanba aina jon kontra tarogari se assembly mai thaba aduga o party office mai thaba aduga manate ko hingsa yaudana democratic movement lona yamba khudum taraga khoi mam pullaga lawba khongba hangar strike tawba aduga wakan me pamba human chain chemba asini chingma tawgadabani aduga aikoi lan thum sambati mangan badi chumde aiba wapun che thamagal osindaga. Okay, thank you very much babung ai makha jatha jaboina oza asang ka sarda lakchage oza sang handaki Tronglaobi gi thodok sida hojik akoi condemn to khara di condemn sina dum yara doribra rest in peace hairaga dum ya doribra aduga asiba magi mamal lak tara sina ya doribra Shigi question ji shumaina shum chatra lairebo oza sang ka sar Shigi hojiki shigi phibam sida sarkar sina legislature sing sina leibak sigi damakta lawgo doriba next step
미암나 마코이데 expect tꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤ expectation ꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯑꯪꯀꯜꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗ 20 minutes ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ 마su minute yengde migide adum 20 minutes we lore aduna hojik matam leite nana haibadu chume aduna doctor kainoda professor primandan he haibadu lenga ngak basing leader we basing se lo kha ko coaching lobo phagani adu khangbo phagani hen he hayaba hoji akhoi manipur da akhoi se yamna ingna chigna karimata problem leite dana panba yaeba adu mi singina थमोई सेंगदबदगी करप्शन कमन बदगी कंप्रोमाइज तौरगा अमा यादव पोचु कंप्रोमाइज तौरगा दुम याखिबा यादव यारोइद पोतु पैसा न थेमला चप हैबिट से चाहे कया अखोय प्रैक्टिस तौरखिबदगी अखोय की राइट्स अखोय की रूल्स ऑफ लॉ से अखोय से मनिंग द थमखरेबा नत्रा अंगा होजे मणिपुर द लॉ से फजन चलायोबा लोइद यावखरबने को होजे अंकल ना कॉन्स्टिट्यूशन अमा पाइबिरे आइसु युम द थमे सिद कर लोइद यावखरबने अदुगी Sida leader oiba sing mayam se sigi rule of law seda sigi constitution ki kaino sida chumna niyom chumna challa thaba to haibane aba akhoi di onna taina bada sigi law sidi apply to dreba la sigi lyric se pa dreba sida yauri ba lyric sidi khang dreba do sonda paisa kamaina logni contract kamaina togni scheme du kamaina percentage cha ni haidi loina khang aba thaba kamai hapkini haidi khang aba asigi law da yauri ba article adugi adagi ek adugi adagi haibasi si khang dreba adu ching da sung si village authority ek angal na khang 1956 village authority ek ki matungina ningthaugi authority ki ayaba yaudadana ko heta sibai se changba yade ba anga law and order se ningthaugi khutta pi aba chingdedi khoi ki hill ki kaino ki matungina ko aduna mana mi changani puli aduna lakani hairasu ma headman da chief da inform tawgadabane ba si pochu leiri ba adu system laikhraba potuna aikoina kari kok saningai lege sineda adubu ngasai haibukumna mamang aidigi akoi se corruption gi kaino oi society oi bagi aran bado khumjalaga chatningai gi tamakta paisa na themla ga chatpa mi ama sire maram chada na fake encounter da natraga hojik kum terrorist ki tek da kap khre wari ban example ai hai ge ba lai na chura jambu da nupa ama chalu bada ko hat khre yang adu su terrorist ek natra anga tetun adu case pangkhalaga madu tauge hai de hai ba adu dum loisan khre ba adu di basai ki constitution do rules of law do leba da phung khre ba asmai na hona badegi ai paisa na adum ya akhoi da du ya ni hai bise lukchin ba mi gi mukok ta du yaw khre ba adu lukchin ba singa sidi haider so hoje ki maming di pan hekta pan ba kan da moi da yen na bane na law ya ba si kyan ta da ba gi ni ha ba aina nang na suggestion people say os agi tama phaine sin lepa kini ne manipur kini kana bane haina lo de banga anga na yek pa hai bise cm da kitang mana to thop tu ga mana da ba sonda lo de hairi bine do sonda lo di khang dre do wari bo ya na kan as angal kaino se ya de haibolom da chakre ba asang aina ngang bise chief minister du de yeng thibi ngang ma na te he is our chief minister state ki chief minister ama ai di akhoi ki oja khemchan oina personally ai ngang ban te ba khemchan oina were de ai sunga ngang loi but any chief minister do da mana si topam thoi haidona akhoi lebak nung sibigi tem lebak sengka se habigi ngang lu bune hai lu bune ba adu ma di mabu yengthibine na lowre ba masu amasu ko wari ba akhoi ki choi be se aduna taba haitri lotion ba haitri niyom chumna chatri heba aduna ngasai rule of the law the chatabne na masi kala ga chapde gi ngasi akhoi na chekhan thenari ngasi si da thokre si wa yamni ngai lete sen haibada aina if I were chief minister chala imung sing da kaino sing tawraga chaba niyom mina anga ko si ro oina sile si phara si togni tak thaba oina panthopada es krisha law paisa law haina themningai lete madugi mi hatpa singdo madu tothori bo singdo within si da tawraga ek leyaba madu palak kanda justice to laka da bane aba justice phangla kanda imung adugi tasha tari bedudi government na gasai ki compensation ki wana te ta anga toan ba cabinet approve tawraga service pibra khotpra ko senkat pibra adugi toana mu lei jai ba madurom da chakada bane ba akhoi gi di
justice to purak tringa pizza tau tringa da hana lotion thoe ba angal natra pizza to ne paisa da themla ga adu to ga na han chura chambu do thopu du di adu na kari hairu ne adu na sai na haibudu akhoi gi mi je kyan ta da ba mayam lai ri bne na praja khat na ta na leader sing marak to su kyan ta da bne na masai ta angal na haibudu hoje MLA lai ri bnu pi sing ga chalaga ga dai da loge sidi yaroi haina moi protest to bo yaw da bne natra condemn thok da bne ba ama phone da thok te ba haina khoi gi amarom da president to ning he ba nemcha ki ke deputy sem ma ma samak na yade ba che ma ira thoe deputy sem di khosu thoe go ai wa khan da go mayam zum UNC su thoe natra ta anga hadak di mayam thori sidi ado sidi rules of law da act chak thag da ba thabak to akhoi madugi lan ba tongan ba ma da chakradi yaroi ba ado ngasai hana madam sujata na haire numi ni yam na lang la ga hayen khara lai ra ga de tumi na lai khara dara do de akhoi justice to pura pung am dara no ado lan to bo de lan du thena ba tai min attack to de madu akhoi defend to ba tai ado ga law ki terrorist to chathare hare de madu terrorist ki ek pun ma thingai ta mak ta security forces mayam thamli ba du natro madu kana na chalai ga ni madu akhoi ki government du na chalai ga dam natro ado de government du shore hare de kana na chung thok ni government party machine chung thok na ma se chief minister na chalaga home minister chalaga mr prime minister na sang na hai ba do home minister noina manipur da sumaina hanthana lawraga akhoi wa hangani sumaina kaya khanglak lei se leibo wei taradi akhoi chief minister toklani anga adu haiba ngamra haiba madu haiga da muhutu da madu gi kaino ma chair se kallega da kana no mangon da adu gi achumba haibra kholla haiba lom da akhoi se thijallaga mi se khomnaraga chatpa oina jakhre ba aduga kendra gi mi sing su madugi ashoiba prajagi achumba tohoningbagi haiba kanda lalasu hatta aigi MLA ni aigi mantri ni haina lande haibalom da defense chakre ba protection chakre ba aduna akhoi wangang ningde haibado mingi dia aduna te ba aduna akhoi gi yenna ba se kana no haiba se hana akhoi identify to akhoi na haropadi nganglak pa ngasi toropadi akhoi de akhoi gi yenna ba se kana no akhoi di khangne ba nangi yenna ba khangra tarade nangi soiba ai kitang soiba leram ba ibani chana ram da ba madu tona thamga da ba ne ba madu di kona ibani gi personal issue ne ba hari but ibani gi yenna ba du da thena ba kan da di ibani common issue du da ibani changba ta ya ba hojik MLA mayam se united li wai bro hainin de buane afaba saba ngam saba ma jing le ba semning ba saba basa adu ada ma chunchara MLA da ne hoji MLA de unity wai de ba MLA mayam se issue da lete ba issue khangni bro hadak chali ba mayam MLA mayam chalaga adu di akhoi yenthini MLA mayam na akhoi na responsible law ni Mr Prime Minister Mr Home Minister ko adu ada si aro ai da MLA mayam da imung adu da chalaga consult tawraga moi oina thana taw da bane ba moi na lang da bane ba ona taina ba da masi yaning de moi na terrorist ki thaba taw je akhoi yaning de ai da terrorist protest over Thorapasi the honor Tainavada, Pajiki tear gas capsule check Kalaga, I machine Tadra. No I kigini, Lila se, Akoi Lila, no I kigini, Lila Loidrie. I don't know. Me sing se, Papa Machange, Adoga, later sing se, I get Leba Carino, I get me sing se Carino, I know the Tabacarino Haba, Hana Neomniti Kangba Machange, Madu Kanga Bedigineva, Iroi, Sanze, Low Quibase, Subase, Aratiti se. Akhoi kari haiba anga iro akhoi na law khoiba sanje mara kari haiba hana training pi yaba adu matum da law khoiba yaiba natradi phajana nara hutradi law khoiba yade ba law thaba suba yade ba akhoi gi manipur da ngasi leiriba luchingpur ayam ba se naran hutte ba naran hutte ba na naran hutte bi constitution du khangde ba ayin khangdre ba anga aduna anga oja primanda na he haiba do akhoi MLA ka ba mayam se coaching khara lauradi phagni haibado adu ne ba adu de law se khang law de apply tawgada ba law de attack tawgada ba do to ana thamlaga paisa da themna kari tawgani ada mi ama sire adu tawkhre haradi law leiri bidu law de apply tawhonge haidana ai chalaga paisa da themgi hardi adu di justice to deny tawthokre kana adu gi service da promotion da karino mada lana tawriba mayam sidi service hapda cheran doran hablam sidi Manipur da se thokra bane ba adu kumba lepak adu kumba society du di adum problem thokpa tai ba adu nang si tholi ba se mamang ne jiri gi du loisandri
handak chura chambu gi du loisandri loisan khare madudi yana sanlaga handak amu thokre hayeng gadai no amu tho sek mai dara som pale dara adu su sumai da dum irang tawra ga lei daro teno adu dia khoi je human beings malak tare ba adu na praja du soina haining budi tawsi emotional oise du niyom jumna tawsi ko adu ga police security lengak lepangak praja ngak pa singsu ma akhoi di hena police na law se khang li bani adu gumba mi do law na kri tawba ya bra se praja da tambiu ma li to akhoi ki IPS officer sing IG DG weribo myam DIG weribo SP weribo myam da praja ma se sumai na tawroi asumai na tawda bani hai ba moi ju praja da tambiu na madu di ngasi IPS officer police officer leribo sing sidi madu gi niyom niti di takte bo press to su hai de ba sum Midi emotional icha sirumne na agi imung de sirumne no ai tabe kap lagi chawbagi chongthorak panni na adu da oina tak khaira ga leire ba anga adu da center de harau khre ba the midi akhoi machine tak khai halaga last ta akhoi machine khanar de akhoi machine chaina de akhoi na warak pase no ai gani haibagi midi hanagi pre plan tawrak bane ba adu da turen da ising se mo khalak yam nei ra ga tawra de nga thi base wa nuai hai ri ba dumai no si akhoi khanar lai ri base a moi di control to ba yam nuai ba adum taw khi gani adu kana na first phat ta do na mo ko oi bu leader sing do na ma se phat ta ka da praja du control to go ya ga da ba ne leader sing na phat ta da ga praja da ga control to bu ya ni sidi gi thok bu ne ba hari ko adu na yam na hai ning de akhoi leba ki wakhan da khan si achumbo du thabak oina uchi justice to leminasi haibse hai asmaina thamjaning okay thank you very much loshilak padai oza sujata da laksage oza sujata nakalamarom da khoi oza asang kasar na hariba makok sina soirabani na makha thaba loin soire habane adu makok se kanana makok hapino ba miyam na makok hapane ba adu itagadi miyam akhoina soigre se kaidano mihut khan bada soigre ba constitution khang ba mi da khoi pi de Basha khara pai ba chen kan na yen ba mi jine ba hojik thoi ba conflict asu am na hojik angang leitabagi degi moi manga leitabagi nungai tringai curfew tawringai netingai chi ju adum board ki makok da board adum lei ba constitution hum phuje moi tara je to se ba lem hori ba sidane hojik chu mai magi khusa bi mai party mai gi inner agent anak pa lei ri ba anak pa se Laibaki issue makoi nungai tabdi pharam gani ba dubu moi tungi long lasting ki chahi manga taragi machagi masugi moi gi gari samban gi yeng kanda issue je moi na thai ra challe ba si sina akoi gi leader sing je akoi na aran ma mihut khan gre aran ma mihut to makoi gi makok to makoi gi will have do yaw de loi yon tho khare ba akoi na chemdo je ha ba chemdo pangam ji ga yuna da ai gi khujabi ai gi subida dum yeng lai re ba si kamai chemdok si until and unless si chemdok tri bhokti jitna sujata gumba chama thogla su as oza sangumba lishing thogla su pabung gumba thogla su oi bayani have gi thaja base nong monom gi mami samdare ba khoina khana kan nga su panelist pressure pi haiba attack to haiba adum hairi bane khoi sibo ado esa kari haini Mafam khudingmak incident khudingmak chalibne oza sujata hoy miyam da kari mikap thokna bahagadra kari message ti pining loshela pasida hari taseng na have da khoi miyam se taseng na khoi gi imbai pu gi di ngasi palan hayeng khongjom de 23 ko haurani natra khoi chatla ne ba lam khoi kano tung lei kat pa du to bana adubu maduda tawgiba thindo kamai tawdone pai puna tawgino haibatugi kano di yaude ba khali numit ma thoe haibagi di ektam mi siti katana chatkane ba adugo mamanung gi thinoi ba se khara khoina kautthokpodong na dum tawlere adubu aina haining badi huji praja miyam da ngasi akhoina separate tale hariba duregi MLA tara mo separate talami kolam ha mi gi tungi future gi pre plan ne mo tawri se akhoina ngasi khara sidok khara su akhoina ngasi khara kano taw khara su yaraga ni heying ichai su khoina poi ba se sigi mafam ma to su thamam na ba habi mo ri ba na ba khang da ge aramba poto achumba sa ga ngasi tawri ine ba na tra aduga akhoi gi na mo khoi ni pai pun thau hak tak gi lerak pane na pumuk ta ni muppa aduga som manung di hanjalak pa aduregi ngum mai ke meri chapya ba na te si so dum ken khan bi de never mind chan ka do ni khoi flight ta pa ra lo re du to ra lo re ne yam na ka no off ka ha ni
yamna ngangning dre moisi ko aduna dum aina leithui husi su hai padani handa khoina di dum haijarak lei akhoi gi lan se loiba nate khali nomai khak kamna de haiba khak tagi wani maike mri lan ba ya banate idp me mayum jangan banate aduna maram oira ka khoi gi nungai ba harau ku mai kare kra se khatang nenda se habda sawa me ama madum yawe ba aduna khoi gi maitai di mut kani ta se na mut kani maram di mufam su tho ba maram di ngasi tawaiba pot khudimak se akhoi di tasena ngasi December 12 or 13 August mama malai ba ne history se history khanga ga to do ngasi akhoi na du to bongam ji se adu ta di akhoi mucha ta buna tu sira kari ngang ngai lege ba aina ka do bagi atop state am da thok go tuna gi hal sida la ga discussion to buna ti ai bani da na tro ai na se atop state aina spoke person do na mafam chalaga ka do bagi hai le bagi mathok ta ge ba ai bu kana na tambi ge ba iram dam du gi cha sing du gi ngai ta bai da mutai na ngasi thok le na tro adum bagi state am ta yaw na de ba adu ta ni mucha ta na tro ai su du fuji ti khale mucha ta ni khatang ngang uni adu tawega ta tawega um to bi rakani asing mangang ba su ya de si sangsa se adu mucha ta ba ne upai le te kem upai su le roi muning amulu mun da to ai ni nge ba jiti mandi kari gi damak ta nahang gi thoi ba tong du bo ngasi bok ta khoi sarkai gi site gi kari gumba poram ma pi ba ngam da ba khoi na ka dong ngam ge ni gi de hai gre net ban to ba ka kafi lau tho ba ga mo sarkai gi thabak oi le re justice kana ta lige sitting protest ta ga dong du no ko thok che mo myam to akhoi na thagat ki ba ni no to lo ai ba ka nang ngam bro kana ngam ge ba hai ro ga ma sidi MLA da chai banu pini minister da chai banu pini anti in manipur anti india oi bi re khusna nang dia da ngai na tra ba hoji ai changu ge ba khoi gi MLA thopi ro na ai won na jong to ka ne ba ai na bi ai ken da khoi na thagat khi bani hai ra ga di soi re hai ra ga di moi chung thok na ba khoi na su noi chamu paratam bi ba mathok ta da paratam bi ai se moi fuji chai sai bana te mathok dang to na jangan se ba assembly ki house da akhoi ma pan me da nam sangal le se ba tau da biar pressure tau ta ni haiti dam to pya pote ji pai ram ni na ai na wai du ni nisikan ta na mamang 2023 gi me thar ki lan ho pong matam da ma na chairman oi ko mai privilege and ethics committee gi adu gi chairman tara do gi to bo matam da khoi chong bo matam da ai mon da nang chairman do oi ra ga nang haiter ga tuition to adu khoi high gram ne ba high gram ne ba maram de adu su kem ba khote la li ba mai gi ethics ka li ba me adu su kem hai de pabung da thai ai na thai akhoi na police na phai tawri ba system je ngo ba adu dagi hauna ngasi bokta adum leini na leini ba praja khoi su ngak to duri mucha ta na tro hayeng akhoi gi tung gi future gi generation na hayeng khoi di lei kat pa dila na ai do tin season bir kani matam du gi 2020 gi generation gi ipai pu chung thu moi sing si di na hara tin si tu ni khoi di akhoi na ding asi December 12 13 August no 23 April to ri dana akhoi da di tin silak tu ni adu khang de ba khoi akhoi na mangalam do ne ban tung gi future se icha sing du ma la ai na ngasi angang sing du da sawi do leba si prithvi kari no khangja di ba manipur kari no khangja di ba cha ki mahau ising ki mahau khang da ba mi si gala kan sida ngasi nungai tho lai ngam mi sini dana ada organizer cho cho sungai da punja laga moi adadi speech ki wari sana ba chalo dai ne mamang da ha peace ki wari sana moi hum chalu ra ga handak na kari to ba ki agitation je one voice one way ora ka punna chamina ba ngam kari ki no ba kari ki ngamdri no ba khodi tung in jage habne ba khodi leader su pam jade kem pam jade khona di manipur se tang santi hoina thamna budo leiba cho bo leader organization ma'am sina achum ba boy do chapi ro khoi tung in jage habne ba hai ro gan mana punga ngang nu so mairam duri ni o akhodi request ne ba taw jai se khuna pal taw ngang bana te yang hemal le ba sidi ko ta thai babung lei sini tarik se tarik na taw lei karai no khoi chang japam Sini ko unity mo oi ni akhoi na thagat ti mi hu chi ong kan khala lai ni la li mem sida yes la li mem ha ro ba si ai on yam sa madam ni hu si te gi ken da CM so mo san bi re manipur ki CM mo ha ba ta sa ri ba khoi manipur ki CM ba thok tro ma ra de hai kau thok pa ma sung ta no to ba ma thok tai hai re thaja na ba ma thok tai dem cha ki ken kari gi da mo ta si da pham dri no ba ma thaja de na pham dri ni ne yes ma thaja bo re kan men lao si da infal da hu ji na situation je critical ore akhoi khara lo kano do house ma pham ban dre su cabinet ko ba khara decision lo to ya dre hai wa bom tang su ko da na yeng ge ba khoi su achum ba cha ga di achum ba thabok to wai ba ni da drama to bu si hang de ba khoi di drama ai to de khoi ngang ni nge ba aduna maram ore ga mana du ko ra ga bo hu cabinet pham da na lo gi to me dum pass to dan to ba na tana kari to ru ge
Hojik sum hoi MLA kanana hojik asa oja sangna jo ai do mache tari ba hana ki former ka ai usi chok 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 na ke hojik ki CM ji ka yala mi yongo yego ba are ke hoi ki speaker ki na to ba side ma le ni unity auto bi ki moi tare kham tara kham le do khaidong na ka sarkar om da khara yare to ngam ba moi demand taw le mi ki unity oi na we do silli ba mi di plan hojik bullet tri ba akoi na kari akoi di chokri loi re chokri si ta ni mon hojik ngau se noi sininga si utha ni pan si gera miro ambi si gera legi ka army ke ndo channel si gera sining ma phom da si yo akoi da ka le te ko chokri muna horal loi re si ne ko ne lai isna agai du ya da na mu mai gi ne ko wakar tukar me ama mu lai ri mi do akoi di khara phang jaro khong ban to gi thika bi bi loi re mandir ma cha am yang khai gi sing yang khai gi thika am phang ora loi re na du da lai po me am su yaw re ni do si ne ne ba koi mang se aduna aina haibadi aise sauraga su ngang bani na moina su ngang en glowe aina bi huji ki fibam yeng se bani thika do loi to jo ba khongban ki tawgera letin ki tawgera a kainu ki chakhum ki tawgera tawning ba thika do lojo ba huji akhoi karam ba fibam de ki ngasi thawri ba thawtok se chingkhong chinya da na te hari bazar na yon to kani ko ai ngasi habira misili very true ko school ki angang sing dai tam to kani hospital to kani hall to kani loi ma to kani sida koina stop hayo da bata ra gadi si first example pi ra bani se sida sida koina land ba process ta chak khaba sida namda khaba madu ki khongpham do la ga ne akoi kana ko mom da hai da su yare tum masu ngasi di siba mi ni khalaga tumba adumana lega do fiba mo ra dan masi gyan ta bi ba mathau ta ba adu na ina haijening idi hoje khoi bazar ni tin bada compulsory to sida saista achum bal lo chalo dra ba sida kana no khathi ga lo dra ba saista mai gi chana palon to uniform wala sungai re chap chap khoi na stand ama lo ni na raga sarkar amasung praja miya mana raga kana kari na to bono ha history de thigalaga masi gi proof se puthong dra ba center gi ya thangai le ba ai na ai gi kan khata bu la ka ne bo ji yes ko sini adi ai na hai ni se aduna maram boraga praja miyam ai se kanna sungau pelak ta bai ngang bani ngasi chingkhong chingya be chingkhong chingya to to ga tam moi na hai gi bam lai tro kangla loksen gi hai ba mo ja sang hai ba lai gi bane ai ne loksen gi ni moirang kangla loksen gi hai bane ba ai ne hai ga moming bu ni jeng na mo han arang phong gi kari report yes ha adu suna tro CBI NIC NIN to gi bu do adu praja di khang de ba NIA hai gram ne dum lai re ba adu tari khoi state force na kari are state force pange khitang wa ya nga re bu nang du kari merang no nei un ei to se hai ni are khang de hai no bo khong na harak pani hai dui ni mala lo la na so dum state force season e ba aina la lo give evidence to prove to people to try phag ya di ha ro ga mathak te harak pani na ai defense kar to be adar no su uniform de karam background da ja sang se karam background da ma so ta se to do mai ki kari mo da kari evidence lai ra ha ba su hai ya di unnecessary harassment de mo ni pi se akhoi de harassment pi bam phai ba khoi ki sarkar se hai ta ba ha bi akhoi om to onjel la ga to boding ami ngasi lana to riba myam se kem to ngam de maram di mo du huwan ba ta ne ba ai hai gi ba ngasi lai riba leader myam se lo huwa lu re hau ba de gi na lo bo huwa boy ba du na ngasi mo gi mathak to wanga ngam dan ni center gi mathak ta nga wanga ngam dan last de khoi popi gi ga to riba thigalu ba se last ai di su khanjala ba ne akhoi leader myam se lo ma ka yawam do ne ba du na a da ga center da ga khoi gi evidence ka kabja to ra tham ba khale ba heman na down cha ma le bo ja aduna maram boy raga ina haini se aduna sugu mamya mamal leibani na praja khoi gyan ta si akhoi gi leader na to si kari no ha ba se wahong pa hong am tam debate to se ba okay me an puthok bi raga babu na ti yare na tem tam debate to ba mathau ta ye ba akhoi sum na kunyaw no leibani na maroi ba ai punsi ai su human ai su mi ni ne ai gi kai to na khang de ne ai gi rai na kadai ai fundamental kadai no biro ba man glo to ko namak tali ba thagi mi chada ai chawra magadi ai mo wora magadi ai sura magadi mas ba du din thagoli ne ko jari ba chane mapan thong de pham magadi kangon de tari ko ai manung da check sana thamni ne tamaga babong se de ai ngamaro adu ki akam pat ke ngang wile ke ndele helap dakadi mayung du de le jara kadi la na su na khulas mayung de le jara magde wa hingani e wile ke ne ne loi ma thamjan bi re abaga bagloi to san le kana no su kaino to banate identify to banate angang du di khang da ne harau da lupa dara da pa ne pole bne chachari ni maning dei nei to khang banate kari ki khoi ni te ne heman ke ba khoi ki sarkar se ha ro ka pisa kar ne te ya ga da ta mi mo ne kai adu ne khoi mo ju pisa man pi lage ne khoi to ni ku si to ya ga to okay thank you very much koi
mama oiba akhoi mapa singsu nungai traga macha ga khwai dagi haktheng na leibasi mama ni adagi macha gi khwai dagi safest place se mama gi matha da tumja basini mama gi matha da tumba angang ani leitaba habasi akhoi mama ni na dun phawi mama du kari oiramgadage even chin si da bok pande ma si hingubada mana wagadabadu mikup ama phobo ma nungai na lelaroi habasi thamoi da phawi ba mama ma oibanina aduna sigumlaba tabada nungai traba khang mangamdraba sida aduma akhoi je matam gi yana ba chatkibasina maram oran kan mi je leitriba siri je masing khangdre akhoi je pura chafu manung dani leisi yetna oina maning mamang chatpham leitre Tronglaobi dei kapa base pabung ikui roi khale yaura ani ba koi si phibam sida akhoi je duma punsanda dana leiraba civil society organization chu mangaire pulaga pabung akhoi chu dum yauna kharadi mimale mak se kan ge haita di kana gumba mioi kharadi thawai je thadok padi sidi choidra bane pabung aduga dum vote ki ai assembly constituency gi khoi gi MLA sing gi sida dum yenga ga hojik chu makhoi changde ba sigi angang leitaba ko ta nungai tabadi phawam ba yai adubu makhoi gi vision do dung koina magi macha masugi aduda oina tham leireba aduna akhoi ju penda dana ngangi bane aduna yargadi angtang di akhoi punsil kanda karino haibasimadi mathang karamba jaga da karamba ngang si doino ai si doira babung si doira ja sangka char si doira sujda si doira ko kanano khangbanati aduna kitang di awon bam tang di purak minase haiba wapam je thamjage koi pendabagi koi oja suta su duma khara kanna emotional loina thambi khre masi da makta su miyam na ngakpi gani aduga yam nungai jei pokachariba topic asida isa ge warol ka ama thambi duna mapung phan bibigadamakta hana panelist ahumbu thagat phongdoksari loina na miyeng tabiro khwai punamaki mafamdagi su ngasi yunedi kaina na baya thangni jari till then take care stay safe and good night. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi selyamna changdana specialty kunhenbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhogi manipur da su hojikti awang thaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhogi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupamarol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsin birau natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call tobirau Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibeta natana masagi chahi kunma thoidagina kuntra taret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna
piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary leasing mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Nurse singidamak achauba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa malol gidamak makhada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawiro natraga aikhogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.